Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketemu lagi dengan Bunda Jaya. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mampir ke daerah Karangtalun Keras ini, dekat lapangan. Mau beli es degan panas-panas. Yuk kita nikmati keseruannya bersama teman-teman yang baru saja becek. Halo Ti. Mampir-mampir Ti ya, seger-seger. Nah, nih panas ini. Enak banget. Hanya teman ini ya, mampir di es degan ini. Itu yang punya itu. Ini desa Karangtalun, tapi ini dekatnya rumah kita ya, suasananya. Mampir nggih pun ta Bes mampir Bu nggih es degan. Nah nggih panas-panas karo cah iki lho kuting karo cah iki ala lek mepet pejang mesra banget iya Kang ya kan lho sunan cepet ya kalau ini jan Kang mesra banget Kang wis wis ayo Bu gawa klason beker ning kono mangan rujak karo silo metekel. Nah, ini sujenya ada. Nah, apa kuwi iki lho tete lho monggo ning kono renek no tetene lho mbak monggo. nah, panas ini. Ini lingkungan dekatnya rumahnya Jainun ya. Nah. Ngeses ini. Lah. Lagi depan rumah Lombok wis karek anu medal dhewe. Anu tete Mantap ya Maya. Lah, iki Mekang Zen wetan kono kene lho Mak, kene ketara. Kayak ragangane kan lho. Sama telepon. Kang aku di sini loh. Dalane iki. Nggih, niku pas, Mak. Ah, Kowe nak adem ti ning kene ti. iki dalu paling rame napa anu ngoten minggu. Lah paling sore-sore nek polu ngene. Nggih, niki kowe ngeten. Setelah niku minggu pamit apa damel jalan-jalan niku lho, Mak. Niku. Niku ature ngoten lho, ature Kang Jani kan minggu-minggu kan damel tiyang mlampah-mlampah mubeng ngoten. Kalau yang ini koperasi merah putih ini. Lama ini jalan Kediri, utara Kediri kota. Enak ini jualan sebelahnya ada loh. Maman ote-ote. Nah ini ada lombok pas ini ide yang bagus tanaman lombok jualannya ote-ote parungnya kok betul sekali. Nah yang ote-ote lagi kembali lagi. Monggo ote-ote monggo. Nah, nggih monggo yang ote-ote mantap ya Bu ya. Pas niki ibuke jualan, belakangnya nanam lombok. Nah nggih. Iki rencange Kang Jainun Bu sing mriki riyen nika niki. Nika mriki nate mriki. Nggih. Paling niki teng Growetan. Terus napa nika sanjange ngene oh kesoren. Anu Mbak ndak mampir. Jare enggak lomboke lho. Lah nggih. Nggih, Pak. Nggih. Jainun sanjang nika. Nggih. Padha mampir
jan saelep tibake kesoren. Nggih nika. Kang Jenur mau dalu ature bubuh punan wonten teng anu wonten. Niki enten acara piyambake. Oh nggih leres diature ngono. Nggih. Ngaten ngelep tebu nggih mriki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.